Kaçıncı? Yedinci klastayım. Nime okuyorsun? Молодец. Farhat sen? Kaçıncı? İkinci klastayım mı? Sadık'tan bir koyun kayın. Ben de gelmedim. Amra direkt dergi olsa yeterse diyelim mi? Men Ferhat'ın opası bulam. Bu bizga endi ko'pdan 2 yildan ortiq bizda yashaydi. Onun bir zo'r tilagi bor, o'sha robotni tilagan edi. Uyda Qish boboga xat yozganda da bizdan so'ragan narsa tilaysan, Qish bobo shuni olib keladi deb. Onu shu robot deb berdi endi. Saydikda tarbiyachi opalar bilan birga xat yozganlar. Shunda o'sha robotni resimlerini yasab yozgan. Şu niye Qish boboga barib jetgan. Bek dolqinlandik, endi jiyinganda da bek dolqinlandik. Shunda shodliqlan endi bu hatlik zo'rlab bizni shunda chaqirib, shunda zo'r bo'lib kirganlar uchun rahmat. Barıgızda da yakınlaşıp gelişi yana yıllar bilen kutlayıp giden barımızga da içenlik, sağlıklar, bəxit, çatlıklar bulsun, selametlik bulsun barımızga da. Ағымдағы елда Россия Федерациясында оештырылған «Елка желаний» тілеклер шыршысы акциясында быйыл безнең районнан 2 бала катнашты. Берсе аның Фәрхәт Миннәмөхәммәтов һәм Нурлыбаянова Зарина. Алар үзләренең теләкләрен шушы сайт аша белдереп, үзенең теләкләрен ашыруда нык хыялландылар. Һәм бу хыял чынлыкта да безнең район җитәкчелеге тарафыннан тормышка ашты. Бу ятим балаларның хыялларын тормышка ашыруда ярдәм иткән район башлыгы Ингин Навапишка зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки алар бу бүлеккә нык сөенделәр. Чынлап та Кыш бабайның барлыгына инандылар. Киләчәктә аларга һәм аларның карап үстергән опекуннарына сәламәтлек, имин тормыш, бәхет һәм шатлыклар теләп калам.